Make maseko wasetriko prisosi zosilekela egameni likaJesu. Ifumeni yina nonke, ifumeni, ifumeni, ifumeni. Usukhala wena, usukhala, 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 hey, usukhala. Jesus. Amen. Nani tu. Usukhala. Uskasami. Usukhala. Uskasami. Kolwa ilo manje. Kolwa yilo manje usukhala 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 yilo manje lamanela ifumeni mina nonke Oh,
Kusesenjalo babukele emakhaya. uNkulunkulu selokhu enathi. Siyambonga ke uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Eduze nami inomama la ovela le emdansane. Bengamnikeza nje ithuba ayibingelele njengoba naye ube ngomunye obeyingcenye yalenkonzo yokubonga egameni lika Jesu. Master. Yanibulisa ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Ndisuka emdansane eEast London eEastern Cape. Ndibonga uThixo ngamandla andiphe wona ukuthi ndibe khona nami kulonyaka kwinkonzo yokubonga. Inkonzo yokubonga inkonzo ethi phakamisa umphefumulo wami kakhulu ngoba kulapho kubongwa khona izinto uJehova senzele zona ebudeni bonyaka. Undithwele nami ndakhona kwinkonzo yokubonga ngoba ndiyazi ukuthi mandikhona kule nkonzo kuninzi okwenzekayo empilweni yami, kuninzi ukuthi kuvuseleleke emphefumulweni wami. Sole usuka le emdansane. Ngiyaqabanga ukuthi sekumahlandla uba khona kule nkonzo. Mhlambe yiziphi izinto ongatshela nabababukeli beBay TV bagcwele emhlabeni wonke babheke wena? Ukuthi yiziphi izinto oyifumene noma oyitholile ngale nkonzo noma oyifundile nje kumqoka kangakanani kona umbonga uNkulunkulu ebomini bakho ma? uNkulunkulu kwinkonzo yokubonga eyona nto kindivuselela njalo ukuthi manje nalithuba ndize apha. Yeah. Kulapho kubongwa khona uJehova izinto azenzile nalapho khona ndithi kwizinto ezenzekileyo ebudeni bonyaka ubona abantu bephila, ubona abantu bevuseleleke emoyeni. Oko kundenza ukuthi ndingahlali phansi ndidingezi kwinkonzo yokubonga ngoba kulapho ndivuseleleka khona emandleni. Yeah. Ukuthi inkonzo yokubonga ndeza 2010 since 2010 2014 isiza kwinkonzo yokubonga ngoba kulapho sibona khona amandla kaThixo ebonakala ebantwini, abantu bephila, abantu bebulela uNkulunkulu ngezinto azenzileyo. Siyabonga mama Sithole Nkosi yami. Kuyezwakala ukuthi uNkulunkulu wenza umhlolo ngale nkonzo yokubonga. Kuwe nje mama nabo babukele emakhaya uzobiyele emva emdansane maybe namhlanje kusasa. Uke wayi-attenda le nkonzo oba soshilo amahlandlanyana wena ikwenzeleni mhlambe empilweni yakho nje generally ngokumbonga nje uNkulunkulu usithatha ithuba la thatha isikhathi sakho ugibele ibus noma iplane uzofika la uzombonga uNkulunkulu. Iziphi khona ithelo oyibonile na ngokuza kwakho uzombonga uNkulunkulu empilweni yakho nje generally? Empilweni yami bendikhe ndanako ukukhathazeka emphefumulweni. Yeah. Mari ngathi ndakuza kule nkonzo yokubonga ndabona ukuthi kulapho ndifumana khona amandla emphefumulweni. Yeah. Ukuthi noba sendisemdansane ayabonakala amandla kaThixo ngoba la kulapho khona kuphiliseka khona emphefumulweni. Uyabona ma ukhonza nabantwana bakaThixo umbulela uJehova ngezinto azenzileyo, umamela abantu bebonga ukuthi basuka kuphi noThixo. Kulapho nawe uyivuseleleke emphefumulweni ubona ukuthi uThixo usekhona namhlanje ngoba uhambe nami kwizinto zonke, wandisindisa kwizinto zonke, wandithwala kwade kwalapha nami. Kungoko ndithi makusiza inkonzo yokubonga namandize ndizokubonga amandla kaThixo ngoba uThixo endigcinile wandithwala wandifihla wakunye nami. Xa ndilapha kule nkonzo yokubonga uveske ukuthi mandingathuli ngoba ndibonga izinto uNkulunkulu andenzele zona. Yeah. Sibonge babukele emakhaya uNkulunkulu omusa akubusise.